Ayin yachu llaqta masiykuna imaynaya kachkanki. Kunan ñuqa kachkani kaypi Marisol Mena. Payqa apurimak llaqtamanta. Ella es una activista quechua, periodista y mucho más. Me da mucho gusto de conocerla y presentarles a ustedes también para que le conozcan. Imaynaya hankunapas kachkankich ñañaykuna, turaykuna, kay sunqururuymanta pacha napayuykichis, ñuqaqa allillanmi kachkani, kay runasiminchikta kallpachaspa atisqaymanta pacha, sumaqta chayaykunanpaq hankunas uyarinaykichikpaq, imaynatan hankunas chikanmanta yachakuwaqchis kay rimayninchista, hinaspapas imaynatan hankunas yacharuspa yachachiwaqchis wawaykichikta, masiykichikta, pikunata. Chaymi ñuqanchikqa allinta parlayta munachkanchik, cultura viva kannanpaq. Marisol, imataq warmakunata ninki kunan punchawmanta kay sumaq wata 2020 kananpaq? Warmakunata hankunas warmachakuna, ejichakuna, lliwchapas warmicha, haricha kaspapas riki hankunasqa kay llaqtaykichispa ima cultura kayninta, rimayninta yachakunaykichik, allinta sapichakunaykichis wakin huk llaqtakunaman rispa hankunas allin sapichasqa kanaykichikpaq huk yachaykunata yachanaykichikpaq allinta, chay mana allinta kay pampanman yachaspaqa hankunasqa riki manaya wakin yachaykunataq yachaywaqchikchu maykichikpi, maypipas kaypipas kaspapas hankunasqa riki kay cultura may kasqaykichista o rimayniykichikta kallpachanaykichik sumaqta, ama pinqakuspa, pinqayqa manaya, pinqayqa suwakuylla, rimay runasiminchikta rimayqa mana pinqakuychu, chayqa aswan kallpachawanchis, sunquchawanchis, kusi kayta allinrinata wiñachiwanchis, chaynaqa riki hankunas warmahina, sipasina, waynahina, taytayina, lliw kasqanchis sina runanchispi kasqanchis kaqllata hankunaspis yachachinaykichik, kayna sumaq sunquyuq kanapaq yachachinapaq atisqanchisman hina ima kay cultura hinallataq rimayninchistapas. Ari, kusa Marisol. Así como dice nuestra hermana Marisol, tenemos que enseñar a todos para que nosotros también podemos respetar nuestras culturas y también enseñar a los niños, y eso que nosotros queremos para que sigamos sembrando semillas y que sean las semillas bien plantadas y que sean semillas peruanas, ¿verdad? Peruanas, pero suyunchismanta, allin sapichasqa kananpaq, hinallataq maypipas tarikuspa, ñuqanchisqa kaqta qatipana ruwayninchispi, yachasqanchisman hina, may ima llank'akusqanchispi hina, tukuy niraqmanmi kaman kay runasiminchik, maychamanpas kamanman, chaynaqa riki chay kamasqanman hina ruwarina rimakuna, rimaylla kay runasiminchik, ima ruwasqanchisipis kuska, may purisqanchisipis kuska rimaniaña mana pinqakuspa, culturanchis allin sumaq hawas suyukunapi, ñuqanchis hawas suyu runakuna aswan wayllun munan kuyan kay culturanchikta, chaynaqa ñuqanchisqa astawan araqcha riki kuyaswan munaswan kay culturanchista ima kaq kasqanchista riki pinqakuspa. Ari, ama pinqakuspa llapa masiykuna chaynamiki kanki, sunquykimanta miki parlanki, sunquykimanta ruwanki, imatapas chayman allin kanman. Ari, tupananchikama Marisol, kusa ñuqa kachkani, estoy súper feliz de haberte conocido, chaymanta miki kuska warmihina, Perú suyumanta llamkasun, en beneficio de toda nuestra cultura peruana y de nuestro runasimi. Tupananchikama.